the future of work has changed. When we talk about social protection, it's always about replacement of income. And it could be an individual income, it could be a household income. Saya dapat panggilan daripada rakan kongsi dia. Telefon saya tengok banyak miss call. Dan orang cakap lah, arwah suami saya dah meninggal, accident. Dia cakap, kita selalu nampak insiden banyak kejadian kemalangan. Tak sangka benda tu berlaku kat kita juga. Dan pun saya dapat, aku tak prihatin lah. Saya dapat caruman daripada arwah suami punya ni lah, orang tanggungan tu setiap bulan lah. Untuk sampai orang kata seumur hidup saya lah. Alhamdulillah untuk tu. Anak saya, dia kelainan upaya, dia dyslexic lah. Dia sangat rapat dengan bapa dia. So, it's very challenging for me. Dia diam, dia tak banyak cakap. So, ada masa tu macam bunyi motor tu, automatically dia ingat father dia balik. So, jadi dia akan lari ke depan, dia macam nak open the door. So, jadi saya pun tak boleh kerja sepenuh masa. Jadi, kita ada sedikit caruman tu untuk orang kata kelangsungan hidup. Jadi, duit lebihan untuk saya bekerja sendiri ni untuk ekstra lah. Saya dapat guna yang sebaiknya lah. Saya memang sangat bersyukur. Saya rasa happy lah. Kira sedikit sebanyak tu dia untuk saya dan anak saya kan, untuk meneruskan hidup. Pekeso is also evolving into not being a claims machinery, but an organisation which reacts to this kind of accidents. So we are looking at all these early intervention points to make sure that it is not about claiming, but it's about being protected when something happens to you.